Is a champ what is saying. So mammy radio mo, ye. Feed on my way. A radio do be Antiporonete. I'm going rather more than questions of mammy. You is also here. No, I mean, Paul, the judge. I don't know why late. Oh, what Doruma. Judge said that's over me. I'm a pamu and pam me. I late to tell them day. Nay, a day or you know, he live on from when I'm for me, I bought by force says will be a yaka. Oh, and you can't say I saw Solinta more bedroom. Judge, Miss Solinta Coca, non Cassie Bumbi Naja. What we call with me here, waiting here to say, and Buton Kureku. Judge into a Doroma Mancobia. Eje kanu hana ye nam kakra kakra se be ya akora ye wo nso na abeka nto bi be kukuru ne bense abre wo ade so de bitima bem ene ye wo you know we 30 days dry fasting ye de telefone na say ye judge atrase no am ye koyede ye di enchakase ma ye international fan club for am wa bruchimemu e ho Germany UK America memu ne baby ya yenchi ayimia bambike atibake urama bruni lawyer aponsa woni wodofo papa wonumunyafo na yenchi Ghana fo nyina so fan club fo nyina modawruma munti ana yeso ye adwuma Facebook fo nyina so ye beda mo ase YouTube ne Instagram be bia mo bia eso ye chiero papa asida ne rekoma mo wiei se be bia tedi na mutie Sompa Nkomo mo judge wadawruma fayeko Kendeidi Maglove Maki Bismarck Fusu Estansa Obapa Christie Nana Equia Depa and so it was Subi Nicholas Asante Jennifer Poku Riles Cuisine September 22 Adepa Sewa and so Facebook Live no eso and afi Nana Piero Maglove Magi waha ani mayade papa estansa mayade maba munuano ma kanso beba beka ho omuba nso a ebebu obi edin na appreciate mu de mu ne ye no ye ni je ho enche kura me beka Kendeidi any September 22 abomnu o ma wale na me de ekuyokon so amama abena na o so aware na me de nana bobie enso so e de ama nana ma Charlotte Shanti me beke ko ma bobo mi sana Kendeidi de obabu September 22 sanse Kendeidi no wabodam se me ne ma me na dwene enti o mbefa ne sa Kwame Alfred ai ono so achim da abenase ani edi mami ama Charlotte Shanti aba ani enti na de wo ho enono case number 1 nana yawo complainant abutuoja krobe na to aso no abutuoja yo why complainants accuse Apostle James Menu wanu so abutuoja ena sabri umu jina dakemu court order in court la wallahi shele metu shele danka yirim danka bam krache ete say me admo ma na dai utrimi ya dai baba wawu bajere bia na be nda obegba na o dabi na wajina be ma jina utrimi ka husa afrobere madoni wa uchema me fentia ofe yo your Bible your Quran Shinap bodu ani abi focus ade na ape okay me per Bible ko yan sorry Methodist brono be so de abijan kwanta mo sorry ba wi abetum nyom baako e page amanu watu ai kunyima sorry radzi ye dijewi wo wa yen anase obe maye tidu tida ko soro na bodi eyeme bodi eme nana yawo Ikramisen Bible. Sasema me beka. Minitro. Nukrotrodo. Unyame boame. Oda. Bronyini asembe na da ho odi abeda yewie. Ba wie de bokozo nya bokosa. Me amitimi hu. America kredi. France last year mo 9th May. Me ko adwuma pon anajo be 7. Ajodi adwuma. Amazing work. Okay. Nti me bedru na me kram papa se me kwa ko hebo sabena me sitin be madres bo se twetwa bet ni bi du ko gina ko se be fama wo me wa manage bo ho ankasa na bet o de habi no de o met hey manage bo ho ankasa eti
be here na me class me kwa ko hebon boys on start on you maybe 8 o'clock until on bonus about 10 something to 11 until me fa so me kotorian until me ba no me ba so wotra asoro fie asonde the divine glory chapel ansana wabaye fie until obi anso timi for until na me fa na police ni agent ho hye uniform ana mu se na okotokoto so hwe manim ana me so nda mani na pachan ana me di manim ehwe ne sa until na offer me se me mranti me koye no na se me hwa do me fa asoro da no eho sa na windi baako ya bie ebuga proof na ewo mu no e wa solid down pachan na that mean say yakowia wo mo nti wona baka say CCTV camera bo ho capture say me a ma ba be wia asoranso o da bi me de me podwa kura no sise kura podwa mbes ne ko hebo na matodi an kwamba bedi me ko bo krono bia no say da bi ye ne ye adwuma kura na e bo kura say what ntuna sofun ba ba ko ngana nya botre na ra case na si da ben wia na di be 2 days ansana we no ye ya ko wia di o mantem 2 days ko no kura ko be fa ho sabe pe so u free ma say emu wa on traverse ma bro sana ko enim ansakwa no du ye dan onu aso da enim kwa bro sana se ma du ye dan enti oye no se wode manim kire sofo no ba na so gina so dem no mu so bon trinko no se memla na wode me call sofo no office na sofo no so tiwo enti wono oye se wode manim kire sofo no bon trinko no oye se sofo no yi video na de ento so okay enti wode to so na so mu se na se member ye bibia enti no na video god many boss no ma mehwe no yese enye na ogira wanse me that's no ko video no mampa pacho da bi nen pa ko so na wakata nanim no mean patu ba ko video no abo antena wa ko so inside ndi no mo se eye meme no ntino mo pa yese pa ko akata nto mu nanim ne se no kokko nti bibia ntia se me ana afin so na ye holu anipa ba me ensa na se enem bia ba he hu se me a nti sofo omi tu so no na mka tum se be pa chewo sofo me no tintem ya yetim ko bo kra tun develop bre ma wo hyem de mame se me kronfo kronti ma be wiawo nti aso na me kama koto dia na ma bre ma me ko fi kranko di se me kronfo so ma be wiawo ampa me dani nti se mu ye investigation na se me a no si dia na wa ko wi prekwa na nantwia no che se asole no organ ne ma bisa organ sa omo bisa na ayila oho trazo calculate no se enema 150 million na ayila sama sofo no pa akire enti oyam ka jo se me de me ma ha mbebo kro no so mi a me modua no so e kwanda ho memo enti police ni ma me kwa ma me bodua wo sofo no office wo enti bodua we no se me fam sama wo so mbe ne bodua me de anto nso nyama na sofo ne ma wo de anto nso nyama bodua me decide na police ni ma me kwa no so ti wo because am me wugiri se sofo no be di na se the boy we don't me se ba na me se na oni kai kwa say also be say my lad you know because now man for some man encouragement and say my ntima tiesa me board yan wie na we se me family ko puna say me ma bo kro no ameza family ko puna han ko so ba wi as be say be kamensa baka me tam say e bin kamensa ntimi fama ene bu say de ma say we she uniform say uniform na she wo dia kana njubru kanu be ba wo she police uniform committee na tia ma formula timene ne ka sano wase ne sa de ne obe ko no ma boys ni biare awa be kan kan ne do ma no se ne jiso na o ma eba anaju be se de o me police ni mo biare enyere me na me ka sa ere kire no eti ho na o yesa me fa me foma se me fa ma no na me frem papa mo anaju be se 10 to 11 no na o ba ntumba kura ntuma ne bo me ma me asene nto ba na odi sun kura se di asem na me so for say my baba bokro no ha ade assist camera capture me no say sa na papa say so for me bawi no say ai mo ba me ba no o munye ntafo nto no na baba sa akro no na papa say sa so for o de ma ko video no bi na ti sa na ba hu de meye na police ni say da bi na obana na papa sa so for sana jubri sabe ma kwan na mo de mba no ko tuna say kwan say nyame me si ko to so for say ai si mi ko na wa police ni say ani si akona nti sa me woro matali na papa say sa me bawi no sai so wati to na papa ye ko no fra ni nua ba ko na jubri no ba na tumadua na meto ko ma o moje ele to twene na ji wadua ne to twene na jubri 11 na so divine glory chapel enti eho no na o moje so fon ka admitting to hon kwamsan so ani mo na ma me bae no
ebe yire ma prosini no so onye memu ni ada ntim matale che nkwa prosini ma ni nyina tete tina ye su ne nkwa ma me su sana papa mo de metra sof ne kana na nyope nim ko ya chi police station tumdum kudu na ndem metum na se lokuna papa se okotodua na bento okotodua ndi ban so no o mama kwa mama papa mfadua na de amame ya mo adua ni kure bi timsa de kom na dem sa bre no e ma de chi anopa tim dem nyina na ye usun kwa because me say me ko sa na me semba wi ase kwa him so bi kwa de sa na susume na enye entrance na me twa na bitimi track am timfo bi fon me hwe say se lokuna so me hwe say obe friend de fon na de ama ti sa kro no sa de ma minim ye because me jimudi yare ade nti yebo be 8 so nke kawa aye titi hu ofi ansa na wa be so e bo no pa 8 ti so titi wani miamia wo na se de no aye too much dodo so nke kawa aye atire fie na titi hu wi ansa na wa be dwuma me do afo kasabra e bo no pa 8 no na edro aye ton so me no na edo awon ya ba wo so na mo mame me am wadre eno mbo yimi fi so no me ko police officer mbusa manu masema so me de me no hwe nto na commander no de blofo CID no ba che ne blofo ka che commander say mia ntino say me metima ye hu bibia nto na commander ne ka che hu say me meji case na to ne hu ye be no me di na say nya me ade so bibia nche say enye wa na so me de di hu di say nya me nti say me ka no me nche sense na na ya e di ntino mo insist say wa video no wa wo hwe mu ni pa no no se ma video ndi me yankase particular ndi me hwe mu no no ba bia ensame because me ka so na kwesi omu wie na omu wie kra no eti omu mama boy 8 no betwa manu asense enya mia no sa de ko hye mte bo 12 no sa ye no me fan na akura se omu wi bia na se metu ndi akokọ tina de ade ntina akura se o kama fo no hwan is CID abehwe wo se ye wa na ata tu su me na fofo o ma ye ekuru ye kuru mo fo de plug ya ba ye PlayStation ni ma se o mde we sitie ntino we de meeting nye sa de no ti ebo be umsad mkushim ti ebo be 2 no na mo de me ba fie de hankopo no gumisa en de se manya de ma wi ntintu nga se on fa gumisa ntum na hankopo no gumisa de me ba efie ebo me de me search ko hwe papa eho ne kitchen ya dade o ma hu hwe de bi nyanso na sofo no e ka on credit sofo kan ba be wura me de mo nyina bi o ma hu hwe enti si ya dan ni mo na ma me bi fa funu ba sabem ebomani a teze dom eba obi abehe kanko atene ekura atwa ho ahia gya chene ekura kaka obi kwa atene am obi ahu say asense tene nipa na epupa say hanko dam sane dade because o kama for no wan you say one han ko fa because ma me kura na wono no ojun say menya de nso nya ase awie say ese emia entino o kama for no wan tuma tpia na ma me frefo mo ohun was obi on pen wasem na enso hwe atuni say so when they was such a monum no dem potna came to mo such a monum sa dem kokotum tie bo be tre ndi sofo no ye dem kudu ho no bo be tre to for sofo no ama hobio into ndi me dem de nam nim de na ACBO tina atompa bo amebo se nyame twitwa nyame because e bitimi si ama wiase no onimo hwe nso betina odem ne ajeli no for life ne ready because in case me join me tiasie odwe ho a won tiasie ntina odi abeda yen ti ja se wa ukasem na no yi ho ano ko anim ade na asi ane ya eti beri mo na ombe papa mo so mbehwe camera no na mo hwe video no na ye black and white mo ko college no si ade wo ho ya tumu e so mpe phone tumu hwe ko akire no ti pa ko wi nyame adom o free aso inside na o pie fam pon otisi no na o yi na ni max no na camera no ba ko so ba bonten na capture no man nim back re fe de o mu ni pakro sa ento na case na book off piao onyame atwitwa geometry soft fe na me ne soft ayi apostle James Manu ni betie si agoprama no so me pa cho kengen ye pe super no alkaline magnesium potassium iron uno ma boa ma moja du mo fusane yi frenaje orders 024 144 9191. Give us P capsules. Or say Bema Udu Simenu at Timkaja Udu Sinema Timkaja
afei wo jonso a ya wo ya wo wo hawo me pa cho give us cold capsules ene na ebua ya de tuko kwase ayamutim me pa cho wo be fa p capsules no ene ko no dia bom na aboa give us about me sha typhoid join this when we want to malaria the best immune booster e de amawo sense awon pa na wo ba no be ma no egu ho de e give us GC mixture and the capsules no wonu ya nyina free 0543 222 470 Dawood Herbal Clinic. Diabetes. Pressure. Stroke. I am crow. Na doctors. Na nurses. Wapos. Bomodin so GP. Dawood 360. Wasi yade ni kotodwe sasabro. Na wo de ointment na twetwe kon. Na wa da osisi ama ho adwo say form. Ya wa jeso krapa. 0241 244 012 Telecel masisem eye Vodafone ena de sisem o ene ye Vodafone ya sisem akọ yesi ame wiase na ye ketua bi won sa no kwan abefa so abeton kra enten me pa chew sika wo de ko network foforo so ye quick na ye enjoyable Telecel na say connecting energies bam Dr. Banu no chamfo ba yadina big same se enompe ena kokuramato do se bra ko chamfo na onhwe on sawo yade na majaba so body bebre spinal cord arthritis ni nyina da wo besa me se ko to dwe de da so no yi wabetie yi santia ye titiriti stroke akwa to form ni enemu sa ya dia wo na do ya ho expect kuro akusikuro be mia ama na wu 0244 988 004 echamfo bana o se ya de nyina ebetwa TIME waso ni pedua na ya wo ya malaria fisisi ho jo ho anyi na obetibie no wanka se nhia bi sa uti ho abna uti ho te no no bi na ona ho bomodin so be no bi aboa wo frena jo de 0244 417 669 me pa cho abishop apemprade plot 70 you will good me nua kosi adua kodi fo enu asem ko ho enu odi ade oso yin ni so dia so ye hima o se abogafo ne so pe na me kan bo kra kire wa wunni efo papa bangre da me sei we ye good die me nua kosi adua ko ene de ma eti upe ade bi adogu gom wo de be hye wonsa bibia ko a usabe kabi efo papa ani ye wo Ashton room adehye market no 0598585219 and 0554304135 Boris B and papa no proudly if you are modern organic e order opede den bia opede mre me patcho kan ho e so market fantastic runabout Roku Trade SG Mo 0544445453 the Virgin Doctor Lawson delay mankasos 25 years and ya Dr. Lawson boama me matadu mu aye na ya die siwo ne ma ne delay yenu no no nam ti se so shi be ma untumi nkosina ni mu sa brampadom enem sa ya de agege wo say ya white syphilis candidiasis trichomoniasis ni nyina ye betu ase and ye won no so ade kotia ayemkuro join this try the thing and also high fever ye hwebra mu hawo ni nyina ye hwe bowra ka o ye no pay enye na 0248619999 Joy Kim me boda so roofing company limited dania boso IBR ye Joy Kim Seflo ka hoin MS standard accessories any alloza ye beba be estimate ye nye ohwe ye ma 20 year warranty pre-color coated self-cleaning properties and room na when no rusting no leakages ye won crying
Kaswa Kumasi Techiman Sunyan Joy Bogawa Kumasi Sokoba and Pabame police station D and Mushe 0540 125 816 Joy Cam Roofing Sisters I think Yami Pripi was so Timanesa and 3P Galak Miss 3P Rock Mojabru so pay me patron to see what office why a cassia to Kanimu or free broke the so when you veranda no corner I say you to 3P Galak can't wait. Kojodi should be here be sure but in your call Yashan 0248 928 824 oh boy by medical to Adumenu. If you free baby, the part of Tomica, what do you want to say? Utibo King, Wakuma Boking, we are Jamaica Caribbean, or bread, Shokunti, Wow, Kobawaka, or Bohe, and so a how show me pacho, Preka, and nearly Gobu Mujari, Quemo. War, what's yes, a bow, your bema, Wawudia, I and come over in necessary, a pure herbs, and the Akakani, Precasano at the Abumu, a 0249 761 508. Nania, Anna, what's your film? Video na camera and capture no yin anymore. Let's in background the world. This is can I say or 40 something years. The meters of Minyamo who be crown Makobi. I could do 40 something years. It's a bass. I don't know. General Sukakra, Nipakra say, don't my prayer say, Sofu. Once I'm catch it all. Can people ma met a chile, whilst Renan baby, and a Magi. And a quachi crown, we are the Cata Blabbing, McCoy, which is tired for the best McCoy. Take a 2 who is a grand of my money, so my banner say, my banner met Maka say, and you on one. A young catcher watching me Banakutu. Santuana, mine. Miss Owen, you have to try and put many about to try a video. Miss Owen, you have to try. Debbie. So, telling me of police will cry you my hanging now, if anyone near daddy. Tina, a crowd was a mitiano. No, my prayer say, Ciciano, watch me, Bano, and you know. Tidiana, and to a casa, a deep 2 months. Be na papa umami being we and then I'm them to man being we and a bear number pa umsajim pescania a buy TD bear 2 months number power na ye call and friend say so for no dig at Robertonym so do I know and try it's a number pa as a son and trade any of me bano ubodia until also no one nabusa for Korean to UCB Oma or Henry Swati until the Cotor and we say citizen at Tanzania. Akurano. Say Ben. Say na dia asem show. Say aso your hand to and say your hand say soften so de enguase akam into be patch no. Into be say the transit card na dua na me boy no. Dane. On first camera na yenko dan ansa na ya transit ka asem no. Nti mbapa ka sa che your hand so what o ma soften so ati. Te na ko be 4 months. Ni anti hwi bio ma. Na me so de wi a wan ti chechire me. Dabi. E che opa bi ama. The way I didn't say, do not smile, Miss Munsili. Kabuya, you know the Kabako, now the silly. So what about fetches or Codanino? Now the no silly. Now the back quite cold. A bush of penny on Pano was tobacco in full. Let's send comb. Kupo. Nane Alcasa. No Jan is that you know what the pony no fetch it. Edi 4 months, and I'm sure na hwe ma na me so de wi na me life city no na me aso da ho na me ye fanti no e kwan so da chi na me fa so ho bi na fa kwan no enti yes am do bia na adwobani ti ba me trim ko so fo no say me dwen do aye me na say wonti me ka hwe ne da say oba oni be ma na wabro ya sia society me so me be ma ne mo entam de ba be dan mo no enti asem ni see e di bu so me say oh ma e ko yi a Besine. Ye knife me we ni afi. Besine. Ye nti papa so nya botre sen ko pese so fun be fi because number so ne so fun be twini gidigidi because e fo so de aba tika bla fie ne be hu bi na sen pata bi okra be pata akra no one yes ana mu ma me adwuma nyina no me sina me ye no asem adwuma ma because onye e kretim ga say 27 that dey missing for there now we asa ba ma critical say dey asem adwuma ma adwuma nyina dey akofom I be just say so for your friend and I head ye. Mr. Champo Brandy, some say, I'm my home, and so my home is so. No, I'll carry and come up with us. Mammy, me dance.
So mama ewiase ehu ewiase ehu na ewiase so eja entina ya na emprebebie no ehia se enipa dasani woda ne senyankopon ma enti sofu ne bia na de me bayi kan ne oboa. Hello Safo. Music is so abram pass the music. Ya be dwuma ne akɔhye up and down. Be ni padwen sa. Session news dey say onu so se kimpiro say baby curtains no dey apata adu. Odwen hu kra ante ase. Mama he my Mr. Champo dey tonto. So mama na me ka say ewiase ehu pa enu ntina se Onyankopɔn ma adepa bi akyewa. Wo sorry a se wo do ho hyeruade nsa. I be je mo frɛ technicians no mo mare ma ani. Edu ani mo bibia mo bo ho ban se na be ya wo konko hia enkonhia bia. Please ni ya also frɛ no. Mr. Champo kafra me nhwe bia na atum. Hello. Aha be hema yo. So Erade asum je nkan wo. Enkan so mama. That's pa say aje me friend so papa. Say bibia boko. Ababo so. E de Erade ase. Me bi di na sema be dan me o say friend na na yawo. Wa me kaso tini na ora ma. Yo ne wetie de mani je ho wo so. Thank you. We die afe. E na be abrante wo ye ne den. Yesi baby ansan aduru entoto aduru na nsan koduru ho. So mama. Wo kirem na ye no koradi abia na oboa. So mama. Miura. My men don't mean power child say the dear tree kakana now from so. It's a story no supposed to come at the door. Yo. Do you know now only for a 100% lie. The woman say a channel. But the possible woman say, maybe someone channel. A sorry amp, a sebukne sofo, a sopa amp, organ, Yabivia. Yabivia, as a soft yellow semi. I'm going to put my judge police for. Sir, yes, see, Joseph must see the never investigation. She said, in the bar, sorry down. I sorry what you have done in CCTV cameras. I'm a capture the Pacono. Because some say the Pano, my enemy, Coco Baco, the Papa, almost no smash. It is this thing said video. It's or sharing a mimic while we saw them. And no one piabonting. One of you also bra. We pin out the advantage. No, say, I don't care. No, advantage is suspect. No, I ran to the my office. It's advantage of see no one. That's okay. Say, no, what the young police station. Now we're suspect. Our dear Michelle, we should video and we show what I want. So, mommy, I'm a police here in that bench. I did see a police investigation, so and I'm over shame. About fever shame, a police for many management. Police management. You really know, when you could material, and I'll catch you for 7 minutes. Could that one? Also, also from Pacho, Mammy Mabua Hokakra, or say, Mommy, a train no Mukore CCT no, and you won't know. It's never true. Nana won't know. That's for investigation. There be investigation or so for Sana wo hobby. And to so abrantie woni no. Moko share final conclusion no. Na ya abrantie ya. Oh, had it someone coming out check it over. Ni pani ni ni mo o se next bus impossible be abrantie. Press suspect there was suspect no. And just say e won one say you no. E police for my dem so for the ba. E still an we abrantie ya. And you investigate you go some investigation on you. Why? Osofo. Tie abrantie nyabotre. Osofo e. Yes. Na why na didwa ato akọ ni krom he ho no. Ya mi shraw. Mi no kase sia o ne frame sia, o ne frame sia. Amo ona na number mamo. Na ye hwe se na na kase de pefre wo mu ana se na didwa ato akọ e. Never. Then I catch him that. Never. And teacher say would as well jina baby ujina say. Me trouble to follow. Hey abranti 1 year would as well prosy for suffer. Papa now said we so for mommy o. Me be we aso me nyama.
The police for investigation support bengre. Yakupo Japade, the big here, and the police for auto suspect investigation. Soft money. Papa, usunya putre kakra. Men kasa with your emotions. Yamfa no kure enka asem. Se obi abese enyame nuam said you can no. Yada so investigation. Yada suspect atu obi ba so. Enu ti ama na dwuma abɔ no. Say you onoa, say you onoa. Yedim si ekobenkum na se nifa. Eti abrante na bra bon say. Papa. The choice is here as a suspect. Investigation. Make the police for say. I fear by it is steady. Almost empty. Tinache say a process for na say o person chere so no madi. The police don't say you say the police for say so far ba me be yasem akase nya ono one. Papa o de gina o me ha ho yekom. Na ne ya. Wo so mfa dwanto bia nkoma am krom he. Ya na wo di asem to ne so. Ba cha mbapa ekra be e wa dance die o. O papa de say o papa nto bia. Enti de me kan say wono sofo no mi mpelefo bienu ne papa ko hye o hene nanim. Da bai o ma say sa abrenim hon be sofo yi ni pa mienu ko tia o hene nanim ma papa ye say wono de o tu kwan nti oba ko itu na wa frɛ ne ya ka say. E ba cho ho me so na ne ya o sofo abrante papa we ni ni pa mienu bi ma ko hene wa ko hia pai. Never. Hey. You see you to hene. O so ne tia say. Wa hene no je ne number abi de. Mo friend papa no man is better to see about just for mama. What do you be friend ya je wa hene number? Yes. Na na wo tiri ma betu aboba maye. Tam phone so da me phone so da ma. Ai abrapa wo de you me so na you so me say champo brem. ɛna na meka no ɛsɛ yɛtumi de asɛm ɛto enipa so na asɛe wabrabo nyinaa na wotumi hu yɛ sɛ prinsine no wanya investigation bia enipa yi akate na nim ne mama so ɛna abrante yi twa mu ɛna ɔso wache no ɛyɛ wɔnoa na me de nim ne sɛ ɛnam brɔno bi so ayɛ ayɛtra yɛ ninti no obi ani wa ya obedi bɔne asa akɔfa baabi odi bɔne no da intense some could dip one will be a say intense and until the American say approach for no one more rely on the information given to them by the police and a woman by the pastor and normally yes I deal with say I couldn't say a chair if we say what Abranti say ya what one mu and conform on suspect ye ni asem ye nka bibia prison so and I say say ya mo do to some movie so anu dia ene mo fa ne kokot moyi na free ada na mo fa ne kokot and moyi no no ne na mo no na mo fa ne kokot say investigation sofo ade a wo je abuse papa say ye suspect dia na mo tumi nya investigation ni hu ni pa report dia ene Abranti na say mo tumi compensate no say mo susu so anu ato dia mo fa ne kokot One ewiase ya ewo mu sebe bio woni kamafo a wasamo ya na nia me meka ne se ekon ya o mo de Abrante we se afaso to be frank ye ne yetia se senke mu bi ba no anka menyim senka ye bepre enka ye be dive to the bottom of the matter what I say enu ti nia me meka ne se se wo mu dware no no mo compensate no se be ya obi abehu se enye ono na nsa so mesi adwuma no ukoro obi fie eno akoye we ya comfort obi afraw eno adwane abɔ no eno nte se wo mo compensate no yo palona bre so ma me da se na da bia ya ye bompa ya ye nsere nyame so ohu ye mobɔ no yi mfiri musuo ni esan mu Abrante ye san no akotomu se ntini se mantamu ho na wote no osofo ne nyama ne be yira aye na asofo so koye case no no body ka abɔ no suspect dada edi time anabo yi twemu akofie akosiesie ne ho asabes ne so okɔhwɛ bɔɔ no na police ni gina nim ho a wɔkɛn no enti ɛyɛ suspect na ɔmo de bɔɔ no sɛ ɛbɛyɛ wɔnoa saa momu na ɔmo yɛ wɔn sɛ ɛbɛyɛ wɔnoa ɛdɛn na ka obi akɔbɔ korɔ no ɛwɔ biaye bi na di 2 days ya na wɔ san akɔtwa mu akɔhwɛ sɛ mo bɛkye me anasɛ me bɛhwɛ sɛ mo bɛhu sɛ me anasɛ nyɛ me a ɛno die we sabe yɛ nkwalasɛm we de ɛyɛ anasɛm koraa ɛno die yɛ nka no wɔ baabi a na mmom Abrante we yabusuafo na eso omosole no obugina sasofo se won ko odwa atoa efa asem nkoto so ayi ohini bia ni bato we mu eso omkosama papa no e wa himfie na ye frɛ no koso obi ba Abrante se de sebe wuntimi hu nani mu asesa abema wa wie school aja wo ye ni mesi work kakra aja wo pe kakra dia to aduane dia na wo de to na brabo so na mo de kro no nte sa ya ajo me nkwa o man so hello
Nana Buensi Wakufuni. What's on a man? Mirama Hebrew. That's what you see. Now, what to say? I want to meet him. That's say. Abrantia be your friend or any Yama Crunchy. Me, you must some party TV so. Oh, Abrantia be a friend in Anaya. Put to a jack. What the Nasama Bedaya and say I can't quite fini. Also for me, the Asama Tony, so I be we are not so demo near ma. okay. I put to a jack. As I want a Abrantia and say, a pen nasi. Aha. It was say, also for me, the Assam Tony, so said we are near ma. I feel a near man so on wafa, prosy for the young choir merachi, Janway. Yen said, who Assam potin say or no wine ness or no. Now the Amoabe Piemuno, a branch H, say, or so funny the Jatua befa so. Senka, Omni Abusian and Casa, or so for so unfair to be a mouth, so now who mum and our friend Busiano, and only a passager, yes, a peninsula of your massive yam for. Me Busao say, Wadawman and Anamamuti and Konyasu Mugunsa. No Kurebi was Samuimu, say Jatuabia Coso, and now one open enti, who turns Afra Busiano, Wadawu Mebru. Oh, mamma, that's it. Never let me feel answer. I never come here, my time to come and level. What I mean that comes to me. I mean, whatever, ma, looking kind maybe carbon must get a clear decision. The buy and no thanker. But to go for quite a man banding. And I'm sure the child. Manka is something and Manka. Why a tree, the attribute of also advising. Nana could wait your mammy someone, and I'm in Poucho. Now, Dini Asseminim. Now come back and I'm out deep PM. It's what this year. Mamma, Yo. I'm not going to do Yo. But I told you, a blank player today, a young eye, or a medication can. I would be a command. The name suffering for memory, but also any other person. The name she did do no food. Said, no, I thought you were software. And yes, you are made a demo, and I may carry you at a demo in the of 3 minutes. In a minute. Now, I said, no, I'm there. No one I'm experiencing here. The suffering so the kind of evidence. A complete the Kakuya as following mother. No, come of friend, I said this should be, but I couldn't go a coca and not a young man for them. Papa, yes, we the failure of this war, I don't know for me. When you know we say a blank player, what you read, Manaya, about this young dog. And I'm saying, you should show this in there when I see our Tana. A blank dinner, a bye-bye. Yes, it's not a like you. Suffer the I said to far. But I'm a friend. No, Diana. I can. It's anyone, I mean, you do. When you make a say, what do you say? You look at all, anything to see. You may be a man. It's a blank celebration. I'm a trainer after that. Let me papa. It's not just one out on suffering. Okay. Now, suffering for that one mile, and it's not a credit, you know, we said that. I don't say, said it. No one now, as some casualty. Now, I could feel that you don't know. A baba and treat it, Baba. A better time to say that you are going to come. No question. Nature. Very soon, no when it may be sacked, tell Yakolano, if it's why do it. You put out the children, let us say, no, or you will be a papa, and nothing to do it. They will say, I'm not to be yes, a branch, Utiati and Wassam, Ronya, or a bonnet. What is it? You see, if your man said the day of Yasu, the back. If you refer what would be a picture of your ma, if it was one of your ma, whatever ma. If you can get your ma, or more cutter, such a dead last one said. I am young and it's still soccer fair. Police someone will be a new
Nana mpacho ba memrem mempese me ha wo bebre wo si ahoho wo achi de pese etia na wo de akabesi no papa no atwa na ne srew ene na ese bomoden na mumfre sofo na baby investigation na kwa akoduro no ye hunu na sabrante enye ono ane ho nsan me metimi aye na wo ye panyini a wo ti akonwa 20 na mempese me de bibia befo achi ti wadie wadaro ma me de maw na meseda me di for pokwa bena so aba wo fie ya betina wanim na ye humu baby asam no ni na due gubre se be ya me bai ni hu be san wanya kwaye na dwuma na so ono anso a emra no ni na di na so dwaba na na me da sepa presi be ya da se pa choto aso of mama me da se na migusu America sa no de na mente ho asesne se asamasi ye de police station police for mo se mu kra evidence ya kire se aba eme ya na ba ne san na mo ma ne da mu 3 days ansa na mo bo video ni fu na hu ni se nipa ne wie ye no fampoma mu ebie nanim a wo ye papa panimu a wadi be 40 years a ni tiri mu wodwono ana mo hu se nya abrante ya ana mo yi na amana ba fie na mi busa se me pa mo chewo se wo bi bokro no na se ye investigation ye jai ni pa so metena fie mom na ye investigation no police station ana enti ade na nyi ono a eye da na muja no ma ne ba fie na mo se mo ye investigation afini na mom na ye no kasa ye srew wo kire se akwale wo da ache hene a obetimi adi ade wo fie ama na ye yi enti se osofo fa adu ato akora mre wo anana to nsafre sofo na mo fa yie entu yie na fa so wiem na abrante ne ho nsanse de be ya da ache obetimi akonanim so ma me da ase to me prefer obi emphasize mo meto obi so just like that sa Dr. Mensa brane ni enkomo na ye asem we die ye be wura mu akopem se ye be wura asem ni trum ne ye mu nyina hu de tue mu pote Dr. Mensa sa dro ni biaba nya asem gotoa mama onyame nshaw de di nkan onu wa bedwafo if you say edrum bi na obetin sem seya ya homtesem na unim edrum bi nso a mama ana fini efrew if you say one hwe ya obi timi de ne sasa bi edi na chie ba besa o because ni pa be ko no I don't know ni koso ni mame enu kure na meka no se utie nsem a ekoso no nyina na wutwa no eniema mfoni nim ahwe wani su a edru ne bia na obi de ne ho ntansan no de abesai o ni nyina ne say eni ntina Dr. Mensa ya so ye ya ba abonten se ohaw bi se amane bi edrum na bi kra ba bi a o toni ade na obi ntansan ye di nachi ntansan boni bi edi nachi nti wanhwe ya won so de no kra ye nto anesa unu obi na nam asam di ye me kai me ankasa me sofo ba ko onam kejeti asa omo pai kromfo ye de mu ku a sofo mu a na nka sofo de nka ye den ya den ko tum fie miensa sofo na just kromfo de wa besen ko dadaada wan we chese odene ho ntansan ya ba besan no ayesa na wiase abrabo we tie se wan hweye no wan hwe nante no wan hwe no ma bi yi a eniam bi beba ba ya okom ama wo je ho a enye eni nti na Dr. Mensa ya so ye se ya ba se edrum na bi adware na ho mfi na ho nte na ekwan mu entimi na ho emaw hwe menka asem we maame edrum na bi ya busua kra ye wo mu no obehwa ma abusua bi ho sabisabi o sika wo mpa nanso na awo ni abusuanum abusua bi ho a awo abusuanum pa nanso na sika nim minim se me maama mo de munim de mekan abusua bia wo na ginaye a ye nananom de abusua no akwa gina na no na wan hweye na wa no hu amfiri saa apam we mu a won so ede ne saa na wo de akowuom enokre na mekan no na beye den watimi yade ho afiri abusua sabisabi wo kwa ware anu wasan ba wonachi abusua sika entimi ntina abusuanum abusua yedie eni abusuanum se wanfa kwan bi so a no ho amfiri sa abusua we mu a mesi oti abusuanum sa na wo de akowuom eni nti Dr. Mensa ya so ye se ye di aduraba eya hama enye bibia hama eye ahodo mako enso eni akeka bom se bra na be dware bi na fe ohun Tanzania ma abibaro na chinchim ama wo jo ho a enye no enyu fi sa ohawnum Dr. Mensa no ne ya to di se sasadro
wo dware aduro ya wo bedware ne saa na wotwe woyɛ abrante a sebi mpreduasa wo ne oba nya nhyiamudie ɛwɔ mpa so woyɛ oba nso a wo ne bɛma nya nhyiamudie ɛwɔ mpa so ebiom so onwe nam no eniema bi a woyɛ a entimi mu a wo daakye abrabɔ pa no mesewa memo modin so baby na me sure boss na wotwe no udware aduro yi wie a onyame nam so bebie kwam ama kwam abie ama wo eduru nne bi a wobɛhwa obi ho otone ayento obi kwa aware ono nko a obeba fie maame enu achi adwada na me kasa wa fidie bi so me si ya na brantie bi ne maame omuhu mi na brantie no supa me busan se adan osidok unim sa me ne me maame nua kasa ntokwa kakra bi ne bae asem a all kan say nti wo yasesa wo hyebre nti unhu yasesa ne hyebre maame ohene yasesa ne hyebre entirely awogye no ba bia na unim bra brante no hu ye maame abrante no hu sa ohaw no ebre okodira boche 18 good years na wantimi afa kapre amafie ayesa che no man ba fie eho no hu sa asem a ne maame ka no ampa abamu sa ampa mesewa bomodin se wo haw bi sa obeba Dr. Mensa so ye ana wo pedi a memma eno so ofren a na ne yedi nkomo me haw ni metoni ayento madwuma sama ye basa sikato mensam ana hye bomodin na wo fren a ye de aduro no bebrɛw sesaduro no bi na wo di adware ama ho afi ama kwamu abie ama wo hwema da bia me chance a me kan asem we yare a hanipa na edi ni panya pa eye enum kankan yare halitosis na unim se sa yare no emfere said ya wotie emfere otai bi a wabo emfere otomrosie bi a oye mesewa eye yare a eye guase yare papa man ka me bia manu de mu nyina mbeka sofo beka jo sai me ba yisi a me ye me hu yaba man so se me fa de wani mu haba oboa senti nko a me so Dr. Mensa so ye de adura ba se bra na beji anum kankan adura bi na uyusu anum kankan adura bi a nansa pepepe enya de abete yare ni bio dodo na ni nipa no dodo na anim se yare ni firo mu tim nanso emfiri uchimo efiri uyam me so ya hwe okusu adedo na wudie na ya hwe ni yi enam mono bebrebe na wo wie no aya hwe ni yi anadudidie na wudidie no me so aya ateso eno na jai ka ki safo na wo de cheche enam no enam podua no eno ena ebua ama wanya sa yare no enum kankan no eya yare a eya num guase yare bra ya so ye na beji adure bi se de medi nkankan no ye delivery eya delivery free o feye na wo kan ha wo kan amane na eno an say smart delivery for no na mdi aduro na bro me fa Dr. Mensa number no entudwa na afefa utika mu a bomodian se obi phone kra na be no wa obeje hwe ugina obi kan chen ya lankusa fabo fa twere ho o de ba wo se Dr. Mensa number na emom no asem wi a me se wa onkwa wo police station na wakoka wa asem je Dr. Mensa number no 0244 92 12 69 0244 92 12 69 and your 027 11 73 551 yes sir was 0532 92 80 95 Ohima unim se ewiase do onim to no ene de ni gina atwe no ano ne nyina ne sen wona wonum enubone me se ode hye wo maami ukunu oba wo papa enubone bi a ode hye no num bia mencho e ma oba ne anyi nsemu de bia na me kan asem bi we me se awo ya kase maami awo ya ene sen awo ya wo bra wo bewo ama akra no ne se ebefifiri na nka wo hwese wo nso akra no behwe ama wo se afifie atutuo nanso we de ahwe bi wada akra no be ya kaskala nyame amu ana akra na jonsem eno ene ka ne se awo eya mesewa obi a wo de hye enum nu bone yenyi bi mfrim enu bone bi a wo de hye no num bia no Dr. Mensa enkoa ni obi a onyankopon enam no so edi nubra ene ahama aboa no se onfanya duo na onfama mesewa driver fo no so amatra mo to so atra no emema no bema bia no se otukwan bie na sebi otukwan ne yehua ema wo bema ye no ensipi bema de ese otukwan no etimi katwom efi se bema bia no sebi se wo no hu kani sori samo ba beda obema no a wo sori ebe ye adwuma no ese na otukwan no ehia netimi katwom onini ti atuni nya ko bie pe mo na je sa ene na je ajiagu se de ma me o ka no entimi so
bema bia otukwa bia Dr. Mensa so ye de unim se yare bia onyame enam no so esa no ni nyina ne se wo ba ya so ya ana wo fran yan a wo beka a che yen ne mom na ana dodo na nim se bia ya betua so ne yaka yare ni bebre a choda bi onkwa na anumu hawo onkwa na anumu amane enti no an se wo be fran yen no aka wo hawo no aka amane no a che Dr. Mensa yen fa number entu dwa na fe yen sorry enfri aha na fe nananom enso entu omudumadi so na mom Dr. Mensa e wo kotwi Guinness Depot e kwa na ye wo kumase ase Kochi Guinness Depot enkran so yawo Madina Zongo Junction babia Oman FM Honorable Kennedy Japan akompreko na bronsa kese no ho na ewo Dr. Mensa number ni 0244 92 12 69 0244 92 12 69 and yes our 027 11 73 551 sounds in your adwuma mu number offer no be kasa 0532 92 8095 die nyame penaje no bia nyankopon ya adoma akina nopa obeba ana obefre yen onyankopon hyam na God bless no one case nyame pe waje odi aye Dr. Mensa ho na obekro wabusuafo po akun ade keka nyina no webu nua e de aguasum Faith Homeopathic Clinic Prophetess Elizabeth Faith ene makoko ben kopebinom say yes asabro ayam close ya de eni ade ewa fishiro edroketua bi otefaso tekremaso yensi ade wo nyina asema so chum antiaku enkran ai takrade anaji police station bogoso American house ye Faith ya mami Faith ye papa Faith we bre nyame amoma wodin mu doctor phone edwefo na mutse 0244 583 859 and 0275969419 Dr. Kankam chiawe wien Express Group me kwa brochiri ne ye Canada USA UK Australia New Zealand Germany South Korean tete visa ni ticketing IELTS ni start ni tofe 0249004448 Benjamin le judgment o sin koye examination tokro da osini obe fele ama osini wa etutu obe she blessings kama naka ko e kwati da osini dodo wudi dia na ko hye osini me pa o che obe ye polish obey whitening nyina obey amawo na kaka bi jeje nso wa sentu amawo obesi gold obesi silver kuma se wa Pro Junction Total Filling Station chief ko fodua na wonum baye so yiginimu 0598405674 adwuma okrom fa phone Ghana Grove for people no pen me pa cha wo fie no ko pedua samenu agri business TV san dwuma de shi Ghana a card and a MasterCard ne springboard for na akabomu for 0308255775 prophetess nyameche baso ewebre yakwatema number na mama wati na wabe yabodua ni tendua wo ya se wo nane a nyameche nyame na afa so wo bedane yade bi da so edura na dwa so da e baso be me bi no beda abuchen kratasem frɛ no 0535 589 7699 0535 897 699 di for brem judge me da se ma brochefo nyina tiamenti ye da mu nyina se judge ne kwasem se yenua blantin ne nsem no ebi ye kama na nso duru be bia wo betra ye judge ni mu a ye gu ha no ya bi ye pa na no kuri bi wo no mu a na wakeka wo se ma ka na ba editro judge ko ba ku bi ya tiatum se sofo na enyi baiti omu ose ko basa na de troso atwa si obi so etum betra no mo de wombia no na maka akowurem wakwabe judge no kwasam na wodi adwenti na bia de bi wo ai mo ya wo difo se woni ma sem bi wo hwe de run to aton sa de wonam krom wo ba na obidi na ka ba wo de judge asem de asem ba so anu ni wo me na mebusa no ka wasem Matias judge ne kwasam se akromfo de o maba na o mudi ani pa na ne nyina so akwakowie Kumase Accra ana Ghana aposifo na edire sa niema no on se kade we ba ya kase de ni bowure mu a akoko hu sa camera ne de ko so no gi camera de ko
ne office eto ne boase na ko ye nhwemu yie ne wo hu nipa kura o wi ade no o mo se suspect de wo ho fa wo de suspect abo nipa no ade ti ye no se wo hwe nipa no video na sofo no ewo no wo ko gina ye nhwemu yie na ye ntia asem so se me say make up am the taburo no me the police ni na wo diteni ma ayabrante na wo de tum no sa police ni pa e na nka bose ye di ni kokot because who ye see the woduma ne saying so for ni ma yira wa be ka che se me ni ma yira ana wo so won twu ne boss na be nhwemu aba wa ba abenya camera ho wo de akọ office ada na wo tra oto so na akọ che obi na de tum ada ntina 1 year si adi ni ntimi nye na adwuma enkonkosi ye adwuma na wo ye ne sen si adi ni Daniel adwuma na wo ye ne sen enti abrantie no jache police station Daniel adwuma na wo ye wo afisa asem wo abi emrantie mienu bi eno so ye se hima abi so ma eno so wo me yakoburu wo ma ebi mo je free wo ma so na nye wo mo ade na ekoso wo ma mu bi na esie no so eti se sofu kwa be complain dia mawa o police ni na wo so sofu di wa be ni complain ni ma ye video analyst ben na wo ye ya anu to ni kwato wo ya wo dim nya hwemu dia no na senka wo police ni no Daniel no ono na so bo judge mi da se ono e no so bondua na se se adi ni so nya hwemu yes any code to me da wa se se adi ni so na ye kese se wa nya se adwuma na fa hwewa kopesa po ne kosua fa ko body dress Daniel mi bodia wo ye nie enim guase fa kuma ni mase enti ye fa police ni ento abenwa so na omunyo modwuma ye na kam ho si adifo binom akam ho se mo je adwuma na mpose mbaye na maguni pa ni mase na brabo asen maguni ni pa ni mase wonya adwuma nye asesi ade ya do kwa wo chatade ni ma oska ye de huska de ma hono adwuma wo ye no kire yen Jaji police station Daniel adwuma na so ye 1 year nie bra ba kire yen agese yesu no obi ka ya fra na wa mfa na ba do afa wodim ni po police ya wo be fa yes adia police ni ye no wo je jambra sem o se disa police ni kokot agese so do so ono no so bondua o to bondua because of front team twitwa ni ma yira ene wo pe na se sofu ayi begwa nyema enya ni yachi wo mu oso onko ho ena o ka che so onko ho wajama wo mu ti se police ni ekoye nhwemu eko se kamla wenya pokobra ana se nye menya be ma brampa adentina wa gudiya munti mmeka bibi encha brante yi na ma brante na na dwuma ebo no wo ye hino ayo wo betima de hene enti mo guri ni mo ase no abusua no yes na abusua no wo mo so sit wo mo so de omun sorry because our police ni Daniel no jachi pramso no me pokobra me metin ye masa nyeye what good year atai ye tu fo kro na kokum ni pawase aka kokko wiem kamna na mo saka mo wiem anya sa Daniel police ni Daniel no adase bondua anase ye de kokko ye two options me da se judge na me yawo na de na we sofu nkodwa atoa na so betre fidikese so be kasema to no so ma me de mi twantro me papa o from papa ko mba pana be kan say wow wo hene na wo yi ni dance so mo ne ko ho no o hene sa sofo me bo e ma ma ti yo se sofo ma wo hene na e konto pri say wo mo na ato nsa from papa wo na wo be tete so say de ma ti di te ani wa no pressa na se no ato aso mama dan ma no Ninya chese nana no frɛ na na TV so nana no frɛ papa say omra efi to ko ro ka che papa say sofo ni dwato da brent wo hene na ma we no akobasa was one akaka kire me papa no say sofo ni dwato da brent dim papa yedi ebusafo ni nim say dwato na ba asem we no na ne yawo je be bedi akiri enna ne kire ya je be kokoro num ya ko nana ne ho ni akosofo ne ho ni o police ni kura wayia no investigation me dasi ejire na si boy na yewo no a ananye wo no a okay say yewo no a mo fa no kokot ni ejeli no ni kwasem say yewo no aso dia mo compensate no kwasem yango ko Peter so agadi mara
21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techima eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem woje ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu yenti abasobo ma gine wo Ghana ha ene amono ne enyasem ketua wo mu gi international awards ahodo wo mu gi local awards ahodo na anu nso na wo mu be the only sciatica research and treatment center in Africa. Bibrim hano ebi ni baby a gi 21st clinic nkwa. Wo mu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho. Eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko a wo magidi wo mu pa no. Eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade ne ade. Ghana ha ba bia wo mu ho. 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic. Wo mu ye sciatica expert. Medu hu ya pa o. Ne memre mu sa wo fa wo a. Enye Tabita clinic e na wo ko. Me de heba de mi nko biomu. Ya kwa bre. Be kwa wo hwe. Ejadu nya botre. Na Tabita de o mu da sronku. Nti message ya de obetimi ahwe. Me mema sem so kofa mu. Me dwonso so a. Me ti yawo. Ase ne machika se tutume. Na me nan so etitriti. Ebetimi ayesusumu ya de o. Wo ye sure. Me dwonso tentem. Na ma me gidi se me prostate wa tochima. Na me ti se ne fanisi dwame. Na mani achi so me so cross one shot stroke din hubejim ka ko ato yem Tabita any will last stop o na akwadare wo diabetes any prostate ya de ho na o ma kira kwan wen Tabita e wo kumase sofolai woni alignment ene de anim hwe e wo sofolai ene patase kwantempon no so enkran so o Medina Firestone Foot Bridge wa afei o takwa ena takwa de telephone 0260 1962 19 0260 1962-19 and yet Tabita ya pomudini Abishop 75 Enterprise Empempradie Komadie Empetia Abakonkawa Nina Yenisisi Yewo Esibejem Emi Yenimunyam Deji Abishop 75 Enterprise dealers in all jewelries say necklace earrings bracelets anklets watches any space how do you know Abishop jewels yenim fretiti we din somade o jadada ai woni no di do no etson ensomade say wedding rings engagement rings dia wo pia dia won set wo and you won baako Abishop 75 jewels what say wo ji aware wo yesuna wo ye kojiemo ade bia e ma wo pa ni pem wo ho sisi wiem di the other be so aso the other be tu ko the other be tu nsa the other be tu nine e jewels dia e Abishop kuma say ye wo mrom plot 17 adisia market chi ho Abi Plaza e dan kesi ni ejuma e phone ni mut ejuara ko pem memenda anopa no nsia ko pem anwumre no nsia Abishop wo bi mu amu pa ne duduo mo atu ene baako nyina say ye jewelry dia e Abishop 75 Enterprise Fraying 0598585219 na 0554304135 Abishop 75 jewelry Abishop 75 Enterprise dealers in jewelry Abishop ye wonyame why you getting hey middle nanda na wote ho awaya stiff sano eh onno kwano no jama wa bre akos senior mensane me na mu twetweme no e moye titiriti mentume pon sorry wo na enwanwa enwa me fidwom bae na me ka kire wo se mato 3p garlic mixture ba enti no bia nsa na wakoda me hu ya ne se wada se wano 3p garlic mixture ani 3p garlic mixture ema moja edu mafusane no echi natural garlic papa bi ene edi aye aha namo na madam Fukofimpo ka kire me say work natural health for bi bidrobi omodi aba ye friend 3p garlic mixture na mafo tu omotu oguso no enya senketoa 3p garlic mixture wo kotodwe ne wapaso na asori a wo complain no sa wonum 3p a ebejane se hu edro yi enya mapemfo ema wo ma no fo anase nkoda wonya nyamfie dumienu FDA agi edwedi
die nkratoɔ yi ato 3P garlic mixture yi wobɛnya bi wɔ memu pharmaceutical shops and herbal shops Fred Piwak ɛwɔ 024-89-288-24 and 020-100-0021. Media Negisam and a few union group of companies at the brow. What's for Daye? So Pese Unya Assassin be a double be a yet kama, a Brahman so sembia anyone. Now the year with Japa dear Papabi, and I say a beer who are quantum, and I will fear, and a beer who Pesa to a fear Papabi, and I say beer who pay beer high, and the amount do my four, and our whole beer, a union group of company, and I may come for the amount. The entire was a what they will to union group of companies so and say, almost said you must see a yene or more basso body or magia efa quantum, and a dicey one some dear will be a teacher at the Mawamu. The part of a beer will be a na a beer person to kind, a copy or maybe to say Canada, UK, Germany, Australia. Now we ye Juma, now we tia canoa, Tieni, oh ye Juma, no tia canoa, and ye tia, and one said, oh to America, now we union group of company, a dim como, now they want to ma abo motiano, Kumasi, and I want a water in Canada, Bia, Asuka, Top Martin Complex, Yane, Asuka, National Health Insurance District Office, no, any boat office, no, the water and Krumwa, I want to pay, and a boy, ye Juma, Bia near saying, I mean, come up, I was 0508 584427 and 0508 584426. Union group of company, yeah, they will call up to dress from being. I want so what do we say? Sibo say I'm back to say me or the four. Some sign and a mirage medicine. Miss everyone was saying, different swing. I made Jimmy coming from a crow, Fabi. That's a crowd, you woman. Not Urawan. Let's go with Jamie Sammy from Madonna. So, come from now, into Joy Cam Roofing Company Limited. Joy Cam Roofing Company Limited. I'm not offer the platinum bond Japanese aluzinga. I be about my mua, yet the board dance who are Fanan baby. Would I see a board in the Suaha? Right, your jacket for the Morgana. The Swan Morgana, who must not question Joy Cam Roofing Company Limited in Chensing said the good dance were no leakage, no rusting, and no fading. Joy Cam Roofing Company Limited. I want Chelsea type here. Southwark, IBR, IBT, and an Erotiles. Now, we say, I am metal trusses. Joy Cam Roofing Company Limited. I want Memoir for Nebe Bia and Crime. Kumasi, Sunyani, Tabali, Bolga, Wa, and Atachiman. Joy Cam Roofing Company Limited. Nyame be wasoro, anti manin sanka. About the other. Never know the two or bad in Timukra. Oh, senior. Yeah, I did dank about that I am to the Biamana. No motion. Dank about that. We are dank extra. We don't want to tune in every day. Senior, I'm resisting Mrs. And also our problem there. Senior, what's the dank procare? Okay, so I'm not dank procare. Okay, to see our winning every day. Sir, someone do about the friend, dank about tonic. We might be able to buy an to me, no, I'm to me down so. Me, maybe no one, but Charlie made Taibo, papa. Sir, I'm trying to get necessary. Okay, I be better, Mamma Suma, Majama Moinji, Germany, Mujanku, and I feel a safe female talk, Timukam from a tongue transit. Now, we shall down fight to care. I'm one of our union from my team, Madame. Every day, I started to Ndro oba pemfo oba o ma akwara no fo ne akwara wo ni fie dumienu entumi num bi ubenya bi wo herbal shops and pharmacy shops a wo man mu freyen e wo 0244017556 ana 0266593330 FDA adegede nkrato yi ato so what about what the papa na this is my secret. Give us P capsules. And now I want to confirm. I want to move to my day one pen. Give us P capsules. Open to us, Mama. I'm a lawyer. That's a lawyer. I'm not sure about him. No.
no fi waka wo e fa ni givers co capsules say yes yare na wo so ko di di wo ni pedwam wo ni na wo posa amamman enti na wo nja wo nan yi wo givers co capsules so go ye free why givers co capsules and givers P capsules hey and givers free and men what if you do what you do kwan efa givers co capsules appeal for about one more menu for one kwada when if you do me nunka ho abusuya ya maye ho akwa babiem ti na ne yawo ye ja kwan da be ne yemra difo da be ne yeko said you obeka na ye atwuma ti ko bo papa no mama ne na mo ma yeda ne yemra ho yesi police ni na frese wontumi nka se mfre ni PR wo msu ba se si omo ano no wo mudi asem no na akofre pe o mse se PR wo wakochi obi na investigation yakoti atom PR ne kwachi no na me wo se wo pa wo be ko tom kramo na kwasem ana tachi ma bochi wo kwasem wo kuwa to wachi yes ne sili no sa sam no enye no kore ene wanye uhwehwemu yie ene pipa be ma se ya ne won to agu ne sa ama na dwuma ebo no woni piaro woni tom woni bochire wa woni maso ya kupunu ene ku ya fa kwase bura ene kaka brankune ne de sili wabosia pani pa womre fu ne ho mo be sala ne kwasem na makonsama to di birthday di ase fanto I don't go for eti nane yawo ya ra okwa anim ko bo papa amane na mo ma eda na mo frɛ yɛn ne nyina emra kro ne so frɛ ozai behina se ho na fe yemra osofo de na ade na ayira ɛno de akoda police ni no ɛna se ehunu sɛ investigation wo yɛ no na ne yɛ no wi ane ma no ne kwasem wo no na wi ada no te wa yɛ nkyɛ no yes sɛ yɛ no so a mo yɛ ne dan mo pata no o man no ai wo mu no opia de mra sɛ ne sam anyafo bodu ahyefam opia ni kamafo wo ko yɛ sɛ wo ko ka ne ahyɛ wo so na ne abeja kwan case number 2 Maxwell ejabafo oye complainant etimetim accuse na kwame yeboa ene na adu jamfi court mo anya birthday na mo so mo afia na mo de nkrofo gi on birthday na mo giba no mo nya very careful e ye too much dodo ye ni time o e birthday bi emfa mo ho a na mo nenam mo gigi nkrofo birthday no sa no so e marketing fofra mo gi sika mo ma ye hunu mu e ba mo office mo me enko wani Elizabrago mo ni friso enyai ojo ho anima kokoben we Gladys Obriwa difo miami mi aketua ye last born obeg na your friend is a Fred or sports or community radio achimo there be mi nua be man ye ka chiri no oye sports presenter e wachimo da community radio na wono na ewishi abai we ya ono so wachimi ne tree Gladys Obriwa tumi so onyo Gladys in Shumuka Graris. Po kwa branch. Gladys. Na fe Graris na ye ne. Me chichon kaka. Eto obriwa onyamishira we na wudi wa wode esire nyamepa ene adumishira nso e de ema. Ena we mama mata. When I wish no DJ Rocky the number one DJ and I wish mama mata say erade mwano ena wudi na wode yimpa ye ne nyamepa nso e de ema no enkoye Owusu blobi Linda onu wan be wish no marketing Linda ai lalas man onu so wish we anunwi ai wanunwi enti nyami hira wanunwi su obrane odi na odai yesro nyami hira ni nyabe pa Linda de onfa be ma ne hojo Linda yo abrante ipacho mi show iso ba me Bible no Quran no bodua e bi focus ya ene shena podi na ape o mpe Bible ko ya sorry me SD ni na nkodo biakoye mpe jakoso na bodi ya me me Maxwell Chibafo na me kasei kura me sem Bible kura me sem Bible sa asemo ame be kan se asemo ame be kan ukretrodo minitro onyame boa me order in court edi asem bra adawroma mama ye boko so nye boko sa last year October 12
na papa bi oye ohene efe nana kwame yeboa ona ye madam for pa na oye panyini ntino so how bia kire me so a ono na mesusu ho ere a kire no enti ekoba se me koye adwuma abam kakra na isika no loko kakra enti menya kakra no na se adwuma na bleki ne madwon se ma betena se sika no me ne basa de na yesu adwuma e carpenter akonto mu de na ekọ animu nti omoa me nanka me ntimi enko no so ya wa ya de se wo so wanya sa adwene so pese ere okọ na ma ho de nso to beboa me ama die bedru bia no waso me so no bi se menya sika se e wo ho na so daddy menya 40,000 eda treasure be and pese me de se adwuma no so ene obetuma nya obi ere aboa me nti 3 days time memra menhia na omo obi ere emwa me nti 3 days no duru ya na me de me ma me ho so na me koye tikodu me ko hia wono anka se ne mpanyimfo ahodo be ho to bi sa panyine ba ko no bi se na so wo hi obi owe university omo de ne de obi owe university de a obetim de nakọ nti be de me jamba bi no mo de nko nti kire o se me yimra inside no de me call office kese bi mu that's when we meeting ho and I say na bi nso we good pa no so adwuma o ya na fe na adu jamfin ketia o de adwuma no e o na me koto no me de na me nim ni da nti o mo de nkrofo tuko no tukwan akọ abuluchere aba ti munya isa de we ade bia mu de mbatu kwai ni agim sika da mu dwa aso piwa ka betranse why na ma ba pa to bo ase boy Mommy, me da say. Yamatia nyina aha emobibia akwaba edeba Sompa TV so na fe Sompa FM ene eyukwada edaso nkwanya nkropon ede adom yen debi eba ya kacho se du kwada se na se ya ma na che se da no anye ukwada mejiri se wo mpo no emu ye pa na waje mesunso ewo fie se nyame adom ohoye ewie nkomo ye no edi afripi work natural I di 3p garlic mixture abadwa so no ene ye hwe general health ye busa se ompo no emu te sei enyare wa hodo a 3p garlic mixture etimi to ase we enso ano tu ase kura deku ene ho nkomo enye no eba beti se wo hwe me e wo Sompa TV numbers no na egu screen aso betimi afa na wa frɛ Dr. Sisia ne ene wo abo enkomo wo tie me e wo Sompa FM so ye number no e ye 0248 92 88 24 0248 92 88 24 Medafo enkomo menu wo edini ne enyare wa hodo a 3p garlic mixture etimi to ase na 3p no so eno ene da Sompa TV a ohwe no fefefe so ko to 3p garlic mixture na senye sei ena etiampa cho enye 3p na obi wo hono a anadwo oda na ne ho tutu no ne ho hyehye no ne ho ye ne basa na emfifre te no na ne widie mu hyehye no na sade emoa bi na nam ne widie no ani no wo beya wontumi na obitumi sori kohwie nsuo gu ne ho omo wo bathroom ehye omo dan mu no wotumi kowura ho ebu shower igu ne ho a enso opie betena konwemu a na de no a na eye no saa de ya eye wo no enima miensa ene betumi akofa saa de no aba de edi kan se obi a wadu menopause sa wo ye bema sa wo ye oba sa wadu menopause age no a ana efri be menopause no obi ane bra odi nya ne de ebi ye efri 40 years eko ebi ye 50 years ebi ye 60 years obi ane se ne system no esitie enti obi ho no mo a menopause no echi no a anadwo oda ontumi na ne ho be hyehye na anadwo no a na ne ho dwa na efifre te no na se de sebio emo bi nam ne widie mu no na ne ho hyehye no na nintimu twetwe no esa ne nsai na agene ne naima na agene menopause ebetumi ayosa enti bia be ka che wo se 3p garlic mixture de se wodu menopause wa pebinom so ye oba so ye bema de entire say sani ma me kan nyina no se wonya du menopause pe obehunu bi because oba umu nsabiem ena bema so enkomo bi woni padua mu a eso be sha se eti adwuma gidigidi ananka wutumi ye te se kane no wuntumi enye biem te se wodu menopause ahoode ne bebre kofom
enti wo immune system no enkwamo na kane no mutimi kutia nyarewa no bebre ho oden be kofom enti yare bia betwam a na aba bebo enti woto no tum se nipadua no on hyeda nya active te se kane na wote no te sane ma making ubehunu bi enti ne se pe 3p garlic mixture no esan se eye immune booster ebeboa ma nkwamo nde bia no won benya ho oden akwotia enyarewa ohun ehyehewo ohun edwawo efifre ti wo wuntimi na ase bibi ne nam widie mu anadwo no ebre wadu menopause no se wonya 3p garlic mixture no ma ni nyina bejai wonim se wadu menopause pa na so 3p nti da bia wo ye kama wo ye active sa ne ma making uhunu bi afede to so mienu ebetumi de sa de na ba se wada na dwo ho hyehyew ohun dwao efifre ti wuntumi na pressure so timi yesa se wonya pressure etimi emanajo da wuntumi na wuti paiwo na ho yo basabasa because emoja nie frusani ye woni paduanum na wunti mu twetwew wona asese na atatai anajo no na atwu se hwimhwim do nsemmia na atom na mozupu we chiw na we kɔ echiw na ekɔ na ebasa utimi sɔre betena konwam din na ho ye basabasa untimi na pressure so timi ye sa low pressure ebetimi aye sa na high pressure so etimi aye sa entina me kan fu 3p garlic mixture e dia ma se pressure ya die enipa nyina tuche twapuruse de ma 3p because obi ene one 3p garlic mixture na owo pressure obeka say ne pressure no enkoye akọ ama ene onya ne fa hodie esan say 3p garlic mixture eye entim ene mojamu adwuma je number ne frɛ doctor ebia de me kan wedu menopause ana wanya pressure saa na eye wo frɛ yen ne eni nkomo ye number no eye 0248 92 88 24 0248 92 8824 afi esiche ya de diabetes so unya esiche ya de nso a de make ebetumi ayew anadwo da chese de ho be ye wo no untumi na ho ye basabasa umini koto ha na umina koto ha na efifre to ni nyine timi yesa de sa niema emiensa pressure diabetes and menopause omo nantibom eti won hwe ye won hwe ho de kropoti a eye wonti a wokokata so a wontumi enna sisini nyina hwe say ye diabetes ya wo de freni ni nkomo say ye pressure freni ni nkomo say ye menopause so a fre doctor 3p garlic mixture edroni beboa wa doctor ebeka a kire ye number no ene good screen so no wo hwe me e wo Sompa TV afa na ye no eni nkomo se na be ya wapomden e ho nsem betumi akoyie afobi so ho no mo ne de hie bi enya stroke edadem omanum nuru bia na nso enko pe 3p garlic mixture ma no ennom esanse eye ntinimu adwuma stroke nye se fiti ya ne baaye pressure ya make ho asemi etimi ko first stroke edeba se moja no eni afrusa ne ye woni padua mu a ubenya stroke because akoma ne pompi moja no moja ne bi ko ba bia ebi ko adwene ni mu edi se wontinimu sisi na se moja na wo se ko adwene mu no entumi anko ho a enkomo na wo adwene mu no o nerves no nervous system no ebewu ebeda etu wo sebe kakra no wo hwa ade wo hu ne ye obi ka asema wo ntia se ye na wanum hwa ase na eyedu na wo fe dududu eye nerves no nervous system no ewu na ekofom a saa na ye because moja ntumi nkoho na etimi anya hoden aye adwuma se de wo se ye enti se wo hwa ase aba benya stroke a ade hye wa wo nte obi ti wa wo nte empabo asho na wura hu saaworo obo se ba bi kro no aye dududu enti na me kan fu 3p garlic mixture e dia ma se pe bi nom se pressure wo so a ema na nyansa because pressure no eno na ekofa stroke edeba wo ko pressure no na wo si eho kwan e free stroke ho obi so de eye oba obu ne nsa obre pa oba ka wo se obewo se wonwo efri wonsabu enti e wo se wonsabu timi ba kama ntre be ya obetumi ene be ma ehyiemu anyinsan awoba because kosia na ntumi anya ba no ene eba besena ko na foforo asa ahyehye na aba na woni be ma hia na achi be ma no nsie no na atumi ayeba wonsabu yi ema bosomi ansa wo mu wonsa bosomi nsia wo mu wonsa ne be da wetumi anyinsan pe 3p garlic mixture no na messes no emra kama ne nya ofa hodie ye number no eye 0248 92 o kumasi abora kolena heba dani heba kriske heba obenya 3p garlic mixture ho for enko abetsam
Takrade AA Mensa Kofridia Gapson Pharmacy Mumuni Away Enterprise Ewa Yene Cathedral and Dimsheni Mo Wafa Kwajo Heba Ewa Temale Bebia Electromatin Wone Wane Wo Okwa Shaman so Ekus Pharmacy Ewo Ho Ko Accra Okanshi King's Walk Ko Sam Ena Angel Heba Wodi baby a to bidro any pharmacy shop bia Okwa wo say o pe 3p garlic mixture Edrediam penny say obeto na wanom na emom se wunya gidie na woto na wonom nko ade ne no bi busa me se ye wo capsules but capsules nka ho eye nsuo nko na edro no enya nwono yetimi nom eye kama pa wo de to bi na no hwe e ba afoforo bi di pa no ane because said the taste ni sitie no eye kama pebi nom na beboa wo ye number ne 0248 92 8824 me mo yare so a eno chese 3p mo afre yen na doctor enu ni nkomo nyankopɔ ya ademanda sene eno be sedish ya da CP 3p no toa hwewe pai hyenenso no bi amfeso na kwa meda wa chenchina tabita see ka say full alignment ene wo ye free screening prostate ni diabetes ya di pia da so hepatitis yanyo kama pa and Kramadina Firestone Food Bridge wa 0202347647 Dank Natural Healthcare Food no nine abejama so Dank Phytocare enu koko bi aja na emoja wo Dank Zino eya mtim Dank Antima eya malaria na Dank eya gastrocare ni vita ni emo amo mo fry kutu na ye mkronti etu ya woniema no Dank Procare sisi ade Peki number 2, the Ben City Life Hybrid School, 0244-017-556. Leicester Ghana. I am wasiye. Yes. Extra long. Umuye good. NFA kama. As honey na de moa. Ena heavy flow. Bobonde se ubejo. Na de ba yo no so. Ebuama oba uchima huni die no ya kama. Ya oketia ebi otum for state. 0501 39033 Spanish 3 combined. Yes, Spanish no. Yani this Spanish jingo capsules aba. Eboa ma wadwene ni adwuma yi o je de fusane ko keteso na ma obeda. Afei Spanish garlic mixture. Eno na yo no. Afei una asia hunu ya na to. Efuni mu. Eboa yi cholesterol free wo halitosis. Wenu bon Ibrahim hawo. Udwade na utim ho. Benya bi okoli nakdani eba Freddy Mens Misty have me KNG ni baseline shops a wodo ni nyinem 0266114111 Union Group of Companies ye kwa brochire obeje asase ye kwa obeto dan obeha dan passport birth certificate ni na obeya ma ko Canada UK Germany Austria with work permit asokwa Top Martin edan no emu 0508584427 Techiman so any bay port and other fabrante and now see me pan so betimi de watu kwa na yeden ana oma me di wade me ko kire papa no na papa ne se obetima aboa me ama metime re akọ na wo sikase ne da ho se na me di kan aka kire madam fo na me kan se 40,000 ana so okay ne me mfa 40,000 mra nti ye na madam fo ne ye se ne yanko bo letter mfa mto so keni ya dance ye se waji se sika no ana ko bo letter e de to so nti na se me tua o mba jim 70,000 nti na wo se me tua 40,000 visa ne ba na omode de aka no so ere me tua de aka no so asoso enti me tua sika no ma no me tua sika no ma na wie eduru bra se o se tamo share me no a onka bibia me frɛ na wo de mato a me frɛ wo de mato me frɛ madam fo no so na se onka bibia wo se minya abotere na obehu de obeye tiskase na akodim 40,000 400 million abrante okra 400 million wo de na kuro be so na ka wokoi na me pe Canada oh eti wanya kola na da wanti union fo inka express group bi na se ade ndi akodu ni se onso nipa na obehen me minim se ositie ana obi enti ni madwene mani da so nyina se ono no na omo je passport no waje me passport no na de na hu ye kire se obetimi ayama wo de nti a me hu se obetimi se me madam fu minim no ana minim se wo ye panyin a na waye bia ma obi am wo hunu pen mi hunu de na dai enti na oka obetima boa me enti na me se ankasa mo yi aprosifo yi we bi no mo agini o
semenene enam so age visa mo obi da tumi akukru sika 400 million de ko se so abete TV so me ba besia me kwada aka me kwada sikanika ko hiri ntoma fa no ko refo wo si wote akonwa so nso ya nchiri mi dadua asre ti se wo se di ntino fa usika ma akwantu no so fa wuntu se omo share time say 2 months time omo de visa no be ma me 2 months atwam 2 months 6 months ene na no wo si ahede on cash mo ya omo kan different bibi ndे me my catch madam for no say on kire me nipa no me fa police ere eti nipa no kura o ya de wa mo ahu no wa nipa ndé me hu no but wan kire me say ha na ere ote and so de me call manhia ti manhia no de me call ye na wo wo hin no manhia na o bra pa to me de fami ko so himu me sere wo pa eti me bisa ne say so da so ya adwuma ho de ya betimi me yakọ no ana wa say ne nana ewo ho se ne nana wunti onko biem am se nana kire me nipa no wona de me ko na anim na ama me call no nti kire me na me fa police no say me ntwa kakra ti ma twan ya me hu say adada na mo yere omo daada me abije ngo fa me sha sem bia me ha o amon frɛ is a champion brand am de me nyama dwuma wo kukuru 40,000 yanka no kwenche nipa abranti a wa ye dwuma titi ukakem 40,400 million semenene nenam so wa give visa mo obi da wo kukuru skana koma no wa anfo anko nipa ne office wo so wa gie di me ba besia meti hei ho a me bedi mi pa akukukura cement sa bre me kwada aka manhia bra pa chopi Mr. Champo Brem. So mama dasi. So mama won. Ahimfie ye mpanimfo no. Omo nam kwa bebre so boa emrantie ewo asantememu ase. Me hu ye ne matia no. Enfum so bia e ma ho. Na samba kwa ye nkofo di hu nipa ewo asantememu ha. E pa ene se. Ebiru ye hu se na me fra ahimfie ena me ka konwa we se ho ena me we me we ni nyina fa ye kontompo na wo mu de ma ba ji obi sika ena wo hini wo betimi aboa kontompo wo hini bia nsuma wo bia emrantie ne nkrofo bia o maba no ekura omnam so ye o mudidie no obu okura wo se gya atwa meba wo ran nfie no fo baby fo no wo pie oni mo bia wo no mo enti asasem we se no se no kura se wo hini bi na ye ya papa no ya wo kan wo kofo hini no didi ohi kro no nim didi de wadan fro de we ni koma no de madam fro me de ko e fa na adu jamfin ketia wo ye de adwum ono oye de ahine ono de minim ahina oye but madam fro na ye otumfo ramp ni fa hene arempim ni fa hene ono ye friend sen na kwa me ye boa ono de me ko ye mi so ono na minim no me pancho pi pacho why Mr. Champo NFSC printing come rempim bia nkofa sem bia enti ni America ne se no asem we say die baby ya wo de fan ento wase abi di kura pacho even go see contemplation no mu investigation me bra me se enti no ye be di akire da de ye fra wo no mo nyina so adun ye fun sanate what dey answer wo mo nyina dundun ye fun and then ye ekukude wo mo dia wo pim so dia wo ye nyama bebre wo tie enti wrong time kra na kra wo de ba he no just when you need so mama wo enti dia kan say when you need ebetu nipa ye be freche we dey nka ofidie so fie ya pacho Paulina Bremwai so mama me da say ya na wo kan no boy kra 400 million enemre mu na sabi odi ama nyonko aje di atuni botom demo me ye ka kire memu abi ana memme binum se mama ni na ho ene travel ento ibebrebe uhwe mu abenya papa ye bobi dawe wo ye fidie so enti uhwe mu abenya papa ra wode wo no manyina akọ se mepese metu kwan ne ye kire wo se sei ne ebeji a wode usika ba na ye ho nkratare ye wetu kwan na emom nye se wo na mo na wate se akwantu obi abeda ba abi na no wadafo bi edi ho nkomo na akotu asika ma obi a sebe ebi ewonu makwantu ho hwe na emom ne me ka kire ye nua ba mai se wo yonko na wo so wo ye nana no a won enam ne so ma wodi sika no koma ni pakro no onu mom ne hese wo ji sika firi no ho cause onu mom na ma hunu se nipa somasi odi nipa tu kwan cause sa woni wo bi nam a nipa na dwuma a wo ye no onu mom na wo ye na ade so obefa wo dwuma ni mu a
dinachi na mmom hwe hu se sanya dwuma sa dwuma a woye no dia eno de okotua sika ya na ehu eti ebetimi aba se ebia oyonko no onim ebia sika no kwan ya bari e fa ya no nyina no onim cause wo kire se nana na oyonko no ma wotua sika no kwa ma no wonim no wonim bari a wote wonim aka se akonwa a wodie enom ne ade ntini e ka ne se nana no a wadanfo no onum mom ne se ye pe na kira kwan na yedi yie atu yie so mama me da se cause baby asem de kono de saa ne be ka no wada roma before ye maami bi ye say friend ya jamfu ya o so ame amonu 205 abre 1000 cedis ye mfa ma jo ma abna maame kwana na ne nufu ye ne ya na wo mfa ntone ade eti jo se utie mi a wo chena brabeji ami ne wi agiska no to ye mfre jo no wo chena wo na meji no na se yo before brem judge aya himfidi e ka bese ke ko eri nana e ko tenase na dawroma na kunya ne so nya kunya e ya kunya ketewa enti wadawroma se ya subu jisika so am hwenche kakna minyini yese nana beka siska don fama no nana de beba no ti wadawroma yenko fitiem na yenko nana so bra na ebasa no papa na nam no so sika no oje ye no ubusa na o sika no because of this ama usika so ubusa na o se de se October na mtua sika no ma no oje ni nyina bom oje ni nyina mtua bi de kan na ye treasure bent na me ni se process enti me ye ni ko yi 20,000 ere ma no na me ye de aka no so kakra na me de ede ma no enti be de ma na ewie no na emre na se o mo de ade na me o ma mo akofele form su bi nde me ko e bibia na so akukuru skarada emma say yellow t-shirt mu akukudro papa wo fele first onyare na wo iskama no se de woni me kan agreement no obi kura ho the agreement se me tua 40,000 ansa na enka balance no se nyame bua na visa ne ba na me de balance na ere abeso so chaso me enfa course why 059931931931 na asemne de chese na sika na wo body na ni sika keto PC aye kukuru di ma obi sa 05549319310548931931 say wa won ko fere forms wa won ko sign bibia na kukuru 40,000 oh Ghana di hello good afternoon. Good afternoon, Pachodin baby akasefi. That's your phone na ya mekasafi aguna ya krom. Yentiu. That's your first case na bese mekasa wakaka. Yenko. Police ni na okoche ga no one na wa ma boy ne ho acho no nti police ni won holding the responsibility on no be asem no ni kwali ni a ya se meka. Hold responsibility pa dem japotre. Yedase. Hello. Hello, good afternoon. Afternoon din baby akasefi. I say fellow customer because I fit teach man. You into. If I saw Brano, I didn't cross some melody. I don't know. I just Fina and Swaba Subi when I'm saying me may have retrieved for each other fear boa. I France, hello. Good afternoon, Pachodin baby akasefi. Pachoni kasefi meku. Nazi meku. Yentio papa. Mama, we de mitimi de obi a metete me program pa. And na say no ma we e koso. Onti le kan dia bon free o me do. Unu ka am se sofo maame na wo ka dua basem. Eyi obi chi. Mama me pacho, me ho sa, me pa se me no pa. Me ka sa obi na e ka. Na bi ko de wo mo no. On say wo be je say ayi ba bia ni de a oye ya wonwo ani nia. What man say wo suchi nkwale ya mo kwa na mo bo na me na e kokko ki o. Enti so bi pa bi wo ma wa nyanya me pa di ye mu a. Ye be ya so be ku ni fa na to atwene. Because they say police ni wono he so for no ankasa okofa ne ma ne bae no. Wo dey say so for the deliberate won kan ko bi mbe wo bi ya ba wo ko say the way ne moa. Ana kola no so awache no so na kan wo say wo hwehwe mo no so wo say bia wo Facebook do yo ne nya ne kwanso no no. Na so afa sa kwanso no wo bu ne ma fi o. It is no opedi ya say bia ne ko we so wo bu ne ma so bo bia.
So until no na cost wo man mu de mama there sa na kwa we are not Japan so people that have now you don't forget ya no you try to ask no next time no for some ado nya sa boni ni di but no kweta ni wo man mu yo yeah that's why mama hello say na be hadwan kuna to atwe hello hello pa jodin baby akase free ya from Bakufi esofi epoko yenti Bakufi young man got you the man from Mumbai. Yo. Meso biagi musical 2.6 billion. Kanso kwa brichire. Nti on kan kwa tege. Mo se ska we nyina hyehyɛ mo hwase. Mo fa bibi Ghana. Mo nyina mo kwa brichire. Come on to your mind na on to kwa bafa so that. Yes, that's hello. Hello, morning. Ya Judin baby aka. Ile ya family na pusi nikasafi mamponte. Yenti onana. But you don't care if I kiss you. You can't look at them, Papa, how I get cry. Who was all good, the bishop preaching. Nanka, we know, Bush, falling, a crank. Now then, I walk out and be a area, now for the normal, I go for that Okawa. Then who ceremony, you have on Chrom, you have on Chrom, but I think we have to Panaso. Those are yet about a Bianca, the police for investigation. There was all bomb, the identity, put a promo part at the end. Hello. 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 Udi baby akase free. Kasafo restaurant. Yenti o. They say where the head of the church, so move dia pa. I say kana for. One of them the big baby is kamamu. Na mo so bako kana basa. Isa ya wati na jo bisika 400 million. Ida so ngede. Pasa ranya. Next ko bo dia pa, next no bo dia. No bo dia mo ndau. So message. Hello. Hello. Udin baby akase free. Me da chama ta na amponto. Yenti we. Na da mpesa me kana sa brancha. No hono se onyeska no ofe. Ena mere wanyeska chichiri diwe na odo wa de pano se mere ko mo bia ona edimetu kwa. Abra uko ba bia wenye ni papa mani wo. Tomo kana na zanka ona. That's it. Be de be. Hello. Hello. She had the phone ya brampa between tomako. Hello, pa Jodin baby akase free. Anana brampa de so na na otipo tum nti obeko. Na kan ka sa pro kire. Yenti o. Pa to madam we de no waji ni lu. Aji pa na mo ate we de sere wa. Mbwa. Ndio kama waji ma de no sere mbwa. Yo, yeah that's it. Hello. 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 Hello, Udin baby akase free. Mama, ongi ni papa dey. Otobo se pa so skasinge enka nenka so funu apam fuse de bram. Yeah that's it. Pa so bo original Nigeria ni. The contractor papa kuchina ngoji. So what they do police will go foot. Now also yadao. A chat to muka na no nije hono. A chat to all the bosses are there. And then for some kwa. Oh me. Not so. Oh, you say no. To be a bomb for you sit down. Because the benita another sewa could be the man. We are not doing it. And the man to what that here the boss first. Na me you. So a positive for the old man. Every year makao. Ebi boko mo tell me me see just ko share guba. But that in program then I said no for this for me na ko e duma kama no fi mu na ko show. So why as a CID no duma wa je nipa ne no 1 year ni until can be answer brand here. See na obi no obi tire ndi da da we ni me ti dawo. So the mo brand here ko say bi the mo go mu fegu obi kan share this year odi na ko tin. So the nya do wo bu share ni CID wo bu share ni ga da tiase. Na ne na mpedi ma udi ka police station ko mu ha. When you got crash the police and the police be sama on check kura so we be so we do na we go to mama na be mam na o ma gun hofi e da city that's original. Hello. Yeah, hello. Udi baby akase free. E fe question ka sa fi boko. Yenti waja kwasi. Aga ti won ka fra fi ajili hospital. Ya me ka say 1.3 gini. Madam for me na Ghana ho.
Sanka na de ya no say ahemfo ni bi so na ya no omo bi sa di mana ahemfofo am do mani mo nyam edidi animu na nkora nyam mu gidie na madenti agusu akwa ha mo nsa sika bia sumudi asihye mu nikam ti de on kafa ni na ya kwa de na men kana ha edasi hello udini baby akase free na ni konja samo kasan kwa me danso yenzio bacho abrante na oba so maji ni sikano ai obi a wayo hene na wadi na ni amfere bia o wan mu nyambi wa hifia ade no no sai sa enti en na kunna ko pa no kai no muntutu mun na enko ahifia na mo no hene ni kwa kasa ombua no ho 400 million na mu kan sadio sika ba enya sika ebi o de 400 million so de ya japa de bia o ye wi ade no ba sa nya bio tasan ko bua na mane kwa buruchiri no ebi o ye de nkro ba ka ko nya de no ma na busia na one ne ye abusia ko ne ye ebi enti 400 million no embua no o ka so de ye de bisisi a ebe hye enti mu mbua no wa me da se hello udi baby akasefi Mekatafi Kaswa Western Village. Yentio. Now, the mission make me say, also only a soft in the Casa because only policeman in the planning of party. Because whatever video no Accra and whatever video you put on it. There is a more office where you cannot request for that video. Now, because I'm not into my report, I'm not better my identity, and I'm not creating something. I know I'm a kata, so that I can kata to you. I could just have video no. Ni abehwe abemu wan. Hello. Udin baby akase free. Yentio. Eja online ni nyekura baby awu. Hello, Udin baby akase free. Family kimekaze free obuase. Yentio. We dey ka sofuli police ni no ablante no. Ablante na dey. Oh. Ka ablante no onto ayi sugar bread any atadwe waka kombla. Yediboku omumi ni nyina na ka no. El family abuase. Yo, what's up, hello. Hello. Afternoon. But you didn't baby akase free. I'm a kasa free North Region Tamale. Yentio. Wono omama se wonene weno kasa wa kabia. Hello. Good evening, baby. How can I free? But you make us say that your friend me ama. Am I into you? But you make up no one ema. Honey mens. Hello. I don't care about baby. I'm home. But you, me no one ni eba kumpos. You me da say why? I'm a wow. I will talk radio out him. Abu apeti. Hello, Dean baby akase free. Hello. Good afternoon, someone. Pacho Dean baby akase free. Pacho. Brother na so na mpata me kaka. Brother ya he. Na o theater dey yellow no. Ayo kabi. Pacho, you na odini tu kwan no. Because now one fan am from and your brother no photo. Sa. Omona nkasa no so mu tu kwan a oni tata no so anfa ono na. Because you come now odi and the cabra no kwanye mistake. Oh, cause original no kwa no answer o ka no na date say no I want na better ni ade no. Entumi anye aduma no. Enti omo no de omo ni musician photo ka so tu kwan no de wo kwa. Ano ntumi fa process no. Time no so na so say e ko bi a airport one way to take it na we need. Enti brand sika ni mu ndi o tere mu amu na mo
monka ho asɛm ma no na ɔhene no nti deɛ ɔmfa ne mfa process saa na ɔmo ne woyɛ nhyehyɛeɛ no so ɔhene ne yɛ so ɔno na ɔde wotu kwan ɔmo anyɛ ne manyɛ saa nhyehyɛeɛ no me deɛ ɔmo ka kyerɛ me ne sɛ me de sɛ me madam fo na me gyi ne di saa to de wo ma me yɛ sɛ wonim agent bia to ɔhene no na gya wo de wonim no nti ɔno ne ɔyɛ ɔhene nti ɔde kɔma ɔno nadam fo hene enti nipa na ɔno so gyi sika na ɔso ɔde wo bɛtu kwan ɔno so yɛ ɔhene ɔno so de ɔyɛ ɔhene ɔse fo na du gyamfi nkatia saa na court odi di akonwa enti madam fo mbisa no sɛ ɛna me pɛsɛ bɛkɔ otumfo hɔ nyɛ no na me ne no adam hyɛ no bɛmɛma police saa kan no wɔse ne wɔfa na edi hene wɔ hɔ ne wawu ne wɔba no wɔba hɔ esi wɔ ma hɔ biem ɛne ɛm sɛ abrampa wo na abɛwura mama yɛ ɛyɛ nkurɔfoɔ de nyansa didi o utiri momo ntimi nye disabo as utiri bom ana o se duabo so utiri ko di abusua ha na brebe me kwan na ede Sompa Nkomo ni nyina si na ebitu Monday na saa nsɛm yi mienu nyina no ya hu ne puma sibre na etumi aye kama pa Sompa Nkomo de ebola Sheriff Nation.